bằng này microphone là nó Mình last system na microphone use cái cả cho buông mà các anh ya có đi ra cái khi vào cái hàng tôi có nó sino có corporate sector so bani sát cho president cái secretary Vikas Sartai Romesh Sar cái chino ni cái corporate department ni cái nó students rồi anh còn đi đọc cho nó sản lượng program như vậy mantan cho nó Kebang mah tahu dong nak, saya dah. Kebang mah semua dong. Kebang mah puji apa dong nak? Karena orang itu teknik yang kok saja. Mana kami minta contoh ni subjek ini no kasih technical terms. Mana kok hai seramsa. Apa hai puji ya? Kagai semua bisa ngomong limanya. Anglun na bro. Ano butuh? Tahu simple interest, compound interest, bus ini an. Ano sadini an, terus bos lebih bagai an, bus terang di mana? Anga simple kan, hai bu compound kan, hai bu. Anga mau bus ini an. Kayak ano sadini, an laso. Hanya mas sini subagai an, bus terang di mana? Amo sini amo sampai ini. Kang sama naik, mas pasang sendiri dalam. Kalau belum kita, nanti kids datang dari itu. Mana selesai kita, ya? Yang mana? Kalau kemana installment lagi. Kalau teknikal terms kemana? Dia kalau loading ke siapa? Kalau mana ujian mana terlalu. Di sama clustering work, kamu clustering work yang butuh bisa. Konsep sebuah yang kan bisa banyak itu di sini. Dan kebang mana jauh di mana? Tak butuh ni kan. Kalau teknikal terms, tu kalau bisa habis ujian ni itu kotin. Kan, mana emang kai cesta kaya al banyak di level apa itu butuh mana? Contohnya ujian ada. Kan linguistics ni angasat, detail contohnya. Mana linguistics no? Kalau bisa simplicity kai butuh gimana kamu lain, ada. Bagaimana mau sama topik kita solai dulu tuh tadi no. Kami hingga sini practical orthography komponen lah. Kan di mana pun ini. Apa nak potong mati kita alat atau kamu add mereka dari introduction dulu. Amo cek problem semua ramah, amo jagawa sanai. Oh jagawa kalau mak problem graphics mana letters A B C D. Amo di apa amora sanai. Mana final justification kalau mak jagawa solution mana? Kan amo di apa orang sanai. Ini setting ortography serangan bagi mana kotin, mana butuh kini mana. Tapi para agreement, disagreement orang sama resource terminal, sama orang songsak naik, amor orang itu busuk joran nama amor kaya sebab kaya ni, amor itu orang songsak naik. The problems jatuhnya ni vowel, consonant, diphthongs juga amor sanai kalau mas saya tu kami apa ini, angkok, anggorok terminal, saya sekolah yang mana, ani jauh tu mana alat dan mana, right? Nian ni kau sama ni. Soben itu tentang soben itu berapa? Tools by jenis equation ilmiah, terus homograf, aman satu, aman dikit di semua. Mana same level ni je, untuk saya dah. Bina ansar aman homograf, tool by homograf equation. Aman kian di semua dikit sahaja tu. Okay? Tahu Robin saya thang ni, pai thang kau tamu ya, bisa cukup bosio, kita mau log dah kamu, log sistem ni G bosio, K bosio, aman pian details semua. Kalau orang problem sih kok,
सेंट्रल बावेल तो हाई सेंट्रल बावेल चाइटा यूज थे फॉर एग्जांपल दा नॉर्मल डाइब्लो ओ आई तांजा डाइब्लो आमां ताक सिटों आमन बां सानाय डॉट डॉट they got o tap in Utah. Okay, vowels clustering what thing just how many clustering था consonant by consonant serap laisa sudo r jezago phayo r jezaga phayo r simi serap yu jika amon tu yang bisungo sanai confusion aspect markers aspect sini tense asal perfect ya sini kai no aspect tama bisungo sanai do ui ui oi o je ko road bar by hanggui da hangboi da angsemia do salai dai di ko confusion future tense marker ko simple future ko problem करे थांनाय थांगानो ना थांगानु ना थांगानो वानो वानु अमति रग और सादानाय दं बे जों पक सालायखौ तामखायसा सिखुरो तामखायसै पाराखायदसै अलखायदसै रिटेन भार्सेस स्पोकन फर्म आमरो दिबो सालाय हाइ पेन को जागो दिना दिया दै गोबां मा जागो कैपिटल स्मॉल अमां साबजाकलिया कन्ट्रोल सालाय गोबां मा जागाव आं दा जरातै 2015 माने ज तो जागाव कैपिटल नाउन माने कैपिटल ज तो जागाव कैपिटल या आमा बिसुमा सालाय अब फाइ आउटलाइन अफ द टपिक जों जे सामान दो नर माने का लाइक আমার অফিস সালাই ini saya introduction orang pemilihan tuh Angara time kora dia. Narrative. Mana general IPS sara linguistics symbol sara sini tengok 25 phonemes. IPS symbol tengok linguistics ini tengok. Kamu orang dulu naik. Tu kodi songs tu besar berapa ini sara. Pasta phonemes 33. So segmental, suprasegmental, consonants, sama high. Lainnya lagi, sama orang masuk tong ya. Jangan kali masalah. Orang tong ya. Suka, sama high bukan bagi cacat. Orang kali, dia tahu. Di pausa dulu kan, dia tam nama punya saya tadi. Orang sini kok lagi. Di pausa kan, kaini bawel sekomodo, apa orang susah ya? E I I U U sini jas kota kerja. Amar orang pere mana susah, orang susah. Di pos jepun orang kamu kakai, tidak bisa bawa logi waktu. Mana nak orang susah ni ada, orang koi kamu, I U A J kamu itu kamu mana? Kai orang sini target pun pos akan lagi. Pos akan mulai tinggi. Sakauman tok sau, saya dah. Sakau tok sau pos akan ayo man mulai tinggi. Mana ayat tangga koyu jika I think Robin Ron example I kok kesak tapi kai I pro UI macam apa koi ya hambang lah koi ya hai dokta UI kai central vowel Caita ni agulas per dices tangai do. Tamu Caita wan sok tongrai. Jani jatuh. Ona musuh deh sih deh. Jatuh lah rasa sih. Guys, high vowels of pastata
begins from initial targets. Koron simi target dan A, I, E, O, U. Iko A, U, I ni pada. Move towards terminal targets. Kong ni malai masa kapo tak kau, ayo sama lagi. Target pun kan ayo. Boleh bisa lama lagi mana? Koron simi terminal point A di sini ayo. Saka kai tong tiara. Saya tu nak saka kau. Jika kong meeting point juga ayo sih. Target kita A di sini, U di sini, U di sini, I ini, D, E di sini. Ya. Andeks kan sebenarnya di kaisa solution tergagai selesai mulai ya saya mau abang dua tu. Kamu waktu sih orang bener saya. Andeks sebenarnya. Lain jadi. Tahu ang sawana dah. approximates. Je approximate gerida. Je awak je sisiu. IP awak itu. Ang bracket itu Y di. Je lagi. Je. U di mana and voice. Tu. B di mana voice. Mana sound guru mani sound guru ya. Kita. Kan? Omo mian sini motor-motor egi hari kemarin. Dan bisa pelai mana? Lainnya itu. Mian ni utor admin ni kok. Omo berapa? Orang lain. Ini dia. Mereka ang sama kau ya tu. Ani research area ni tu ang je man. Omong tu yang tahu sebenarnya. Ini sama tools process homograph. Tools tahu to high law. Tools asal beza law tak itu. Angkat pun beza belajar susah itu tak masuk problem besar sebenarnya. Just simple high law kayak itu aja. High kaisa law kaisa tahu yang ada. Variation law tak pun dipakai. Ani bang asal darahnya. Jadi, kamu nanti homograph tahu nanti do words that are spelled the same but determinism. Meaning kita mau solaya. Words that are spelled the same. One ujek, jengkok, jet pronunciation kemudian, amokai same. Saka tola, hapung hatai jadi. Ekdom nung tola ini kamane tola tino. Amokai taita. Kai, tung sengakai, hapung hatai hai. Mana saka tola, oma ayungi kamu. Variation in the pitch tadi. Tune sampai variation tu. Variation mana sama? Saka tola. Saka pitch high low. Okay, homograph okay, no variation. Same level kamu. Saka same level tadi. Okay, tahu korang examples tadi. Or high tone. Oh, enggak. Kayak na. For sih. I don't know. For rocker money. For omor tunelia. Omor homograph sih. Omor tunel wajah. Sekatan le, iko no variation in the pitch. In full variation geri. In full change sama geri saka kalau orang geri. For amar tunel wajah. Omor lo homograph. Suka. Naik. For di. Tamsin kamu? Langkah for di. Nih. For. Same dan lainnya di. Anta sendiri. An buku tigang ni. Same mana? Same mana? Orang kecil masa orang tanya bukan omong baik omong tunel wajah tunsia omong homograph kayak ni kok homograph A by B kok ANER not tunes A by B or ama tunel wajah beda homograph borok homograph sih kayak sesuatu homophones kok berapa tentu kerja semuanya. Omong sebagai mana spelling ke sekolah ya.
pronunciation same bahasa Jawa kan same yang tu iu tu ada di dialogu tu spelling solaya apa namanya homophone sih kan tengok tengah kemudian tengah I মানে spelling pronunciation bisa kita lain kan arah kali same spelling ya amor orang kan itu homophone tonal word sama lu mengagai homograph homophone bebang sama kayak kai tone itu dulu hanya di presentation Windows tengok sen orang bawa itu homo sama nama kayak kai tone ni variation sebenarnya expert orang kaya sebab pin beda kok dari kan kalau lu kenal le homograph homophone asal bahaya jaga topik aro sendiri naro belum untuk mangala tahu topik naro sendiri kan next slide homor file ko ito दोन persen homograph orang question sampai naro sendiri mana ya kan next satu slide naro belum antam terus nopo untuk mangala topik itu topik sih naro mana Pero by C ang napunta. A by C kay tunes. A by D tunes. A by B tunes ya. C by D tunes ya. Very good. Very good. A by C tunes. Tam dinta tunes song kay variation tong. Variation chaka pola tong. Homograph kay hai kata ngono. Slice ang materi. Kerja slicer mah deui jeung orang saka polang ya amoga demokrasi dan jeung je hat lain kemarin ini soalnya jaro confusion ada yo same spelling kan lo tun cina halai amo tun sia demokrasi Di mana saya itu namanya numah clarify versi. Gua mau baru tanya usul untuk anu. Ye, tunggu high tone and low tone. Kita high tone by low tone. Octave by rising tone by falling tone. Or hairline. rising tone by What is the difference between the high tone and rising tone? What is the difference between falling tone and low tone? About confusion tone. itu kena question orang ai last di kena kasi habu dulu orang kena ya Question kay mate jung to high tone low tone hinai khnaka apni gana gene rising tone tai falling tone hinai bo khnao aro borok headline mung to obo bin thani clarification sanmani amai sana amai singan bagi tones intonation ini contoh tone song bangkai high low intonation jepuru kokai payo mana na asago variation mana rising falling level amo hanje payo kai ang sana nami kai je northeastern area mo or tunnel by intonation itu expert borok deh amon apa language no वो tone series ले high ले लो ये अब intonation था क्या high rising rising falling falling rising apa hal kamu ngelakuin apa bisa knowledge mana just bisa dia aku apa ang saya kerana sana kuat kalian kerja kamu sedih orang itu hidup sedih rising falling rising falling sedih level rising sedih
Setui. Kakak. Setui. 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 Tui. Oke, yuk hak makai. Hả? Setui. Hả? Setui. Udah selesai. Setui, suya, nanti. Suya, masafi. Mana aja? Setui. Mana just anak kaca watch ini saja. Udah. Ini setui. Sutui. Setui. Ini amo wakilnya. Setui. Sutui. Amo bukai orang ya. Tunel tamkan. Kali itu mau. Suka luar. Tu yang aku pilih jam kembali. Oke. Amo to mana tu ingka intrusive case maka. Thang tươi, thầy tươi, có ông nó tôi luar to iya. Ada setui. Ông các tu. Kita kita dong sana. Mana variation baru kai. One syllable kai variation bangala only high and low. Tabok syllable, duita syllable, arakai high lagi, coding lagi. Hygiene. Tabok high dah, hanong na. Paksa hygiene, paksa hasing, paksa hasing. Okay. Hygiene itu aku mau soal. Ha baca yang sini yo. Ha, ji, ha. Nah, tiga sekali hacing. Hacing. Amo kayaknya lo rajing. Hacing. Mana o kota hawa kamu nih je. Wang di mana hacing? Nok kamu nih. Amo muka kayaknya lo rajing. Hacing. Hacing. Apa nama cakawa? Asal rajing biana. Hawa. Mid rajing mana? Mid writing mana? Ekdom tupai dia high writing ya. Hacing, cingyo ke writing. Right? Terus semua hacing. Hawa asal high ya. Mana? Highest level ni mid level dong. Betul. Mid writing. Hacing. Hacing. Ngomong ini mana? Oke, amo kerja onoman sih, mudah-mudahan orang bayar apa na? Kaisa jagawa amo harus study di mana? Ke Indonesia nanti juga asal bisa sendiri ya. Ke expert orang Indonesia degelai. Indonesia sana. Nanti apa syllable kono pelajari. Syllable tu just kaca example what tu sendiri. One syllable. Two syllable jebel ko one syllable. Mana syllable? Indonesia ni mana no kerja Indonesia konsep ni macam clear kan. Indonesia tu jenis mana? Ini je common sense. The word is the same. The word is the same. Kira apa sablu ani je intention to money only that is being expressed. যেমন নন্দী ক বন্ধু সাথে বলটা কোথায় ওইটা যে বল মানে সার বলটা কোথায় বল তো জায়গা ওকে
Abo ball kaini. কিন্তু ইনফরমেশন এফিসিয়েন্সি করিয়ে be tamu na itu mana amno kopiar plate. Kita kisah kaya, ini are you coming? Are you coming? Coming. Is coming. Jadi, oh coming. Why it was mana itu duita form coming. Coming. Nah, awak same. Arab pun Indonesia boleh. amo মানে এক্সপ্রেসিভ amo কটা কারণ amo তো তাবুক সাউথার্ন ব্রিটিশ ইংলিশ তাবুক ওয়েস্ট ডাইলেক্ট ni tongo east dialect ni tongo ngaro lai no hindi wat di dewa no acha gimana acha amo kayak oh mana amo just mode of expression Mode of expression. Oh, the mode of amo pun expression. arab pun Indonesia Apa intonation ya? pun ba Indonesia kan ini equivalent ni kasi wat mana na kaya amo to single wat si kosa ini logi wat ni kasi wat apa je so amo no compare kan amo na mo যেমন সত্যই ya amo kaya ke duta wat mana na kan ini tek sa wat dari mana amo just wat dengan amo Thai rising, falling rising pun saya mana ni mode of expression jol kita kita mau develop se Thai itu kena karena cinta apa Thai kata kan arah ter low level ni beat te kerja je orang dewan na ya pun kudu amo just tunel bayar Apa amo donation kaya? Apa donation ni kau kaya? Daerah kaya? kaya Next. Next. अच्छा बिना इंटरैक्ट ना करके एक सुनना नहीं इंटरैक्ट Sen grup sih boleh. Sen grup sih kok. itu launch को रेडी Hukum kadang-kadang sih. Sana mo yan kan sampai di mana? काउंटर नहीं काउंटर kamu gitu dos की इंटरैक्ट Duta apa kan dosa? Ya, duta. Betul kan? Ini kan sampai di mana? Iya. बीवी को पाई करके ये तो फिर था Ya, ada pakai saya pakai Karena di duta, sana. duta ada konflik. Duta ada konflik. Saya kontak tolong kontak aku dah apa? Kami sab mereka, tangli sab mereka. वापी फैन के sini Awam sini program वापी तो काम gambar yang kita kayak usul Islam Duta ada konflik lagi. ठीक है मैं कई तक मिनट Ada ini sudah itu pakai lagi. ini kalau yang ini sifat apa Anda pakai di mana? Oke, kalau meja pada kita kalau tu kalau kita sedang kalau kalau sana Ini mobil apa tak kipai ni hanya tu sebesar macam Kan tu mobil kok sama tak oke Saya mau kalau itu ni. awal itu Awal-awal apa ya kan tu kan. Kalau itu Esta potalis. Esta potalis. Okey. Pero kayak ada kontak. Akan tu kalau itu jadi. Di mana? Ini guys. Ace. This concept of using tools. Kapag nga tagawa sa tools, kapag nga letters from symbols from religion. Kaya tools tambah, same spelling memang kata di ba. Kaya ace ke bawi sunjatak Sulaiman kapag nga tagawa ace di kemarin tambah. Amo same spelling dong dia. Ada. Kaya tahu diacritic kasar dipakai kasar solution. Apa nama aku kok kasar technological development. Kaya যত জানো প্রবলেম কারণ কোন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা পাইছা নেক্সট Next. হ্যাঁ Next. Example kita sampai Boleh, itu boleh. এক্সাম্পল চা সেদিন কথা কারণ রব ও Kang. এই পুরো ফ্যামিলি কারে আমার এই
H by the pronunciation thấy cô đi còn lại lên cha hồ đó cũng chỉ có lẽ thang hồ đó cũng chỉ có lẽ H và win cả cái ada punya various problem của các H cái về cái H đó completely independent jangan nó họ cũng sẽ không là amos mà lòi thằng cái chỗ người thằng cả đồ thằng nó lòi à và thắt cho cái buổi qua đây là cái cha hồ cũng chỉ có này cái orang kalau apa H itu dikatakan problem komputer bukan. Karena pun apa solution dari diacritic baik itu kan solution. Apa nama diacritic bahwa usul use tu baca. Computer based, amor technological based, kan kalau bos ngasih sesuatu yang mana. Sudah solution diacritic itu. Ini saya mau tahu. Anu cakap polis mana? Anu hai dan nomor hai dan nomor. Kayak mana? Hasil baru jelas sama nih. Hanya konsonan sound tuh. Kalau kita tain apa nih? Mau baik bahasa orang konsonan lain. Hanya konsonan sound. Robot drone itu bisa tinggal initial, hanya medial. Udah besar, paikado. Udah jack of orang baik. Angkau baik bahasa misalnya. Tei kau baik bahasa. Ini bukan saya doang. Udah sekarang kia baik orang datang besar tunggu, kai besar itu tunggu, pai thago tahu, apa ya tahu nama, borok, ngok, rangkai, tahu, hanya sound này, cái sekai Tahu orang-orang tamu jeung buku di position mana ini itu final by by cái nó cái sẽ cái voiceless nó voiceless mana orang gurung ya orang cái sẽ cái gurung gì cái gurung và hai cái gurung này bahaya cái test cái này nó là ya ở jaga ini by bos tahun guru lagi. Amal itu Adam Sabel, dan ko. Orang kita ni simpan rumah itu, anak orang awal tapi, kata, kan? Kasih tahu kamu. Apa itu? Dia kasih bos test, sound test karena kan pun juga pun kasih di. Untuk orang mungkin dia sound guru mana lah, ama voice sound, mana sound guru muda. Dia sound ciri gua guru ya, ama bukan voice sound. Kita tahu kau pai kamu sudah ni, borok, ama tu sih, ama alat spelling mana tambah, ama tulen wakia, pai thago orang gerai, bahaya ke orang gerai, tahu voiceless, borok, voiceless orang pai, jika borok, pai, jika back of datang plus shop pelet, block ni slide, Saya jangan kamu pasta, high price tu, slide, keyboard datang, blade datang, front datang, back datang, kamu itu, apa slide ya part, hai kan angin, kau jangan angin, shop pelet, norong, buka kerja, amun gula patang angin, back datang, slide dua, norong nak kawat angin lagi. Cái vibration nunggu, cái vibration nunggu ya, puro, cái vibration nunggu, cái vibration nunggu ya, vibration nunggu mana no cái vibration nunggu ya, tapi Cina sakawa, borok spelling no, borok by plural, aku no differentiate, hanya bagi sih kau sendiri. Jadi pak, hai kono bos kan kai, tangi orang sini sini pak, cowok terjangan sini.
Cái orang sumi sehingga mana no, amo kaisa defective nuzabo. Mana kaisa saya jago nuzar kata minta, bahwa orang paling tahu itu sendiri, bahwa je voice sound baik je paling mana, amo orang sendiri, amo voiceless bersepai, especially by cái by same by ka voiceless sound ka cái voice sound tabu gamang mana nukan bisa sileo kaisa mas ini je orang no confusion tayo silai tabu ani je kumang kagai tau ni ba voiceless tayo orang tulu ya wi payo tatrawa bisa akhlak bukan bisa burung yang perang orang omong itu first class bukan tahu nanti kamu sekalian orang pokok oh weaker class Social cohesion. orang kusun datang tadi đó tôi lên năng mình Yes. tao cái sao kịp sẽ bọc ra chưa xin nó kịp bọc mà hay kia hai central bảo vệ đó tao orang này you dot I tanza ko N ni ulta I ni ulta tabo jadi central vowel jeung caita sile tadi ba caita sile yo kan caita yang ngomong bisingo kaisa sile jadi jamu sunti tadi ba ngomong ni tam level ya tahu ang you doctor kerja amokai Jerman amlo itu Jerman amlo to diko korok kai use kayo nisa kawa duta puta nisa kawa duta puta nisa kawa duta puta kai je you doctor kaisa na sika data mo kormo kala guna jedo cukup important rounded lips you dot in cái rounded lip buku giting lip hay su okay do cái MC mana no mid central do MC unrounded orang kai round ya pura do je ta omong buat unrounded pura Kagai ai puta rumah ambo pura round mana na putri round kasih kai tabuk desa pasuku di kota kawa mulai orang sana kalah iko penuh lain orang itu kata kai amas salia slide gliding iko you dot kado slide gliding mana kuci sakoi kamu dok perang kuci sakoi kamu dia kawa ini tendensi situ mana ini amo kuci kamu perang bisa guys orang lagi amo kai koya diko amo kai no gliding do guys amo ko no gliding orang ko orang koya omong ko koya orang koya sini omong sini bisa koya baik tahu you doctor ini je ko tahu rounded lips cực sự chế ko không có ini đều nâng pro no omong sih kenapa ini Jerman omlo yo nai jadi ini structure nai jadi gabang ma starting korokota ni gabang ma korokota mo mane kahangkai ko ya
But karena jadi orang live rounded. Mana kamu apa? Mana? Iyo orang kamu. Ama yang kamu. Betul. Kan? No gliding. Mid level itu. Kamu kan mid level belum besar apa? Ultai. Ultai. Kamu kai besar apa? Besar apa kamu? Especially professional tu. Kalau mau. About ini sih macam apa? Jika about kamu ni sangat tinggi, sini, kok. Kamu kali, kamu solat tadi, kan? Jadi no, bagaimana cara? Di bawah tu, nang, ini, Ông bài cách thế này, sao ô giờ ông chỉ sa central thì lại thế rồi, ông nói các bạn mà language đó, bọn central jaga đó, tùy thôi. Ông nói ông nói sederhana, ông nói neng, do, ông nói mana? Saya centralizing kamu ya mak. Nung, kamu kita, back kamu, nung, mak. Okay? Omorok no, umpa, German omlok, naidi, rounded lips. Omor naidi, mid level. Oh, kaini deh, kos usagian. Kuno, jago kano, kos oma di usagian. Oh, kaini deh. Okay? Granted EY only for German only. और जार्मन का additional things mesti mereka. Kamu next week kau continue do. Dan om lu tu kata mau Jerman itu, especially Jerman itu sejarah. Mana IPS symbol so. Kurui. Cái tâm thành cái đó công nghệ orang pasti kayak IPS cago dan borok kaya ka you dot thầy kaya amo blinding kamu slide blinding kamu main kamu kan orang borok karena spesifik Jerman ni bukan borok standar kaya i hak gereja ini multa kode amo nang suasana amo kan mid level lo kesarota right amo to problem karon ko boroba kan cine high position ase mid level lo ya high position ase amo to unya te kaisa unya although the symbol I suffice with the IPS symbol and stands equilibrium in all respect but it also contradicts with that I I ke tangsa although IPS cato tong apa nama omong ko ai baik betul lagi. Jika kalau sem ai tongah orang tak pula kasih sih, bawa petanda sih. Itu ai baik betul lagi. Kita, right? The high back vowel also has a problem as it is placed in back vowels. Oh, problem soal tentang ini tak, omoi ko back vowels sih. Almost no problem. Okay? This does not contradict with that I and has almost the future. Diachrony looks like black. Diachrony has bisa orang tadi ini. Kamu kan coba mah language no centralized ni kamu. Besar tinggi kita tak sawa aja. Okay? Mungkin jauh sampai mana. The letter and does not reflect the compromise. By ele pun ano bokuman itu. Itu kok aku juga kita dan bos pemain ke boros sih kan. Itu sih kan itu boros sih. Semua. Ai. Itu kita dan besar ini. bos
Supaya aku saksi kamu itu. Anggapan sawo mana gabang ma simbol bersihnya musma pai itu ciri orang no koyak lah. Actually ang orang kasi add sini je central hub power jaga to money. It is not static in character. Number one out to mana. It is not static in character. Its character always depends upon the second syllable je bhawe tomo. Bini sago bere depend kore. Jai abo static sound kono সময় নিছে দিয়া। Nunggono Kamu jasa letter ekhone nung represent lagi. Bini sound static ya. oh sakawo ang sawo na seng kai kai sen level sim sim to. Mid high mid low pun boleh. Các anh sakawo seng pas nai. Mana ku je tu mid high pa nang mano mid low pa nang mano apa na sound no. Sound ka ka sini ke. Sound to tun ke omong to pun kan bot ya. Kan mana zaman omor kana gabung mas sakawo high mid ini mana siapa omong simbol to mana ini nak baru ni zaman tahu kotai bikin dong ni do ebo kana ebo de yang kana kana mana ara kai mid high ini kana kai mid low kana mana omong kana mana but simbol kai omono sekarang mid high mid low ni mana amo mana change omo hai aja second vowel bisa change ke motan ba punya di Jawa tahu punya di wat kai han kebang payosa amo sampai kan week ini kamu kakak asal kau ini dia slider itu Jamal untuk distribution Robindroni front central tengok initial medium final kok biar proses pengenalan pok penengkap kok punya nih je nomor Class lain ni. nang ni kok orang pantai tang nang itu amot tang week ini apa kalau last ni je kayak macam kai week ini kamu ni cara engkau ni sama amu kuliah sar amu kuliah problem ya amu ada mana kaisa wak kebang mah high low amu no sabo high low sini tu pun payu jangan amu no second syllable third syllable bal study kena tak amu cing model segala kasar enggak problem seperti ni problem apa yang high low pun kan jauh ada iko orang sejarah kamu utara sejarah tapi posisional datang lagi front central front yang mau you jadi kita tambah central lah kamu kan front sih kan lead position lo untuk present position ini kamu contoh ini kau saya dari ke orang apa yang besar ke orang difference pada you dot by inverted inverted mana ini kata kalau ngomong angkura orang fokus saja sini tahu dia kok orang nos lima numani tahu ke sini kok cerita simbol saja kamu kata ke borang ni position bosa kalau omong saja position senang mana yang saya lihat Baik. Next. Orang skip saja kelas tadi sebenarnya jauh Perlahan surat kenapa jatuh wah Kelas lagi untuk tetap. nama itu pai mana lagi nak Post translation boleh ini ayo kau sesuatu ayo
open session tadi, discussion ba. Ay ano? Ako na ano topic. Kumunti na sana. Saya segera sudah. Naataw mo rin yung siguratan komplek. Kamu nak kelas tadi. Mini siguratan একটা 45 তারপর একটা 34 বারে জনগণের বিভিন্ন আপেলের কারণে একটা 45 থেকে 2টা ধরা হয়েছে তাতে you are getting more 25 minutes. Besar. Right? Consonant cluster. Consonant cluster saya mana gagai? Sequence lo saya mana? Consonant sequence lo. Type of sequence tongo, types of cluster tongo. And just cluster by sequence ini saja. Lalu cluster kita mau consonant by consonant serat baca. Ini stop. K by R serat baca. K go consonant, R go consonant. Ada. Kan? Amron no serat baca. Mana consonant cluster. Sequence kita mau duita syllable do. Consonant by kaisa syllable consonant by payo. Consonant by ceng. Ini kok tok beriga o by payo. U by ceng tiga. Mana duita syllable consonant by payo, consonant by ceng kiro. Orang ke serat baca ya. Mana what to serat baca do. What to nang baca kepada Porong je buku ni pronunciation. Amo mana kong je eating. Muthago desa sego. Amo no sequence. Kelas tadi kai consonant kelas lagi kri. Iko lagi kri. Kya? Hah? Kri. Kya? Right? Problem chain consonant cluster. Gabama right answer bang padaro especially L by R. Jepro L by R kayo. Apro kayo se class tadi serang sibayo. Mana? Unkan mano ini atau mana? Saya but tune language class tadi tunggu. But very less compared to non-tune language. Ekdom bisisa. Geri boh ni mansuko, but bisa tongkol man. Mana non-tune language apa? Non-tune language mana English, Bangla, just mana kado. Any European kok. Tune language apa kai? Project class tadi ekdom bisisa. Ya kalau guru sih ni mana? Ada. Kai, especially L by R. Jepuro payung kai, aro Hebat cing terkenai. Gaya L asal kita nggak pak. Dan gaya itu blind. Tapi kalau itu simani syllable division. Mana kaisa water syllable jepro jempago. Aja kau mulai melihat. Kalau kita perlu pakai mana? Kan syllable division saya jempago. Amo ko better kayo ba? Tabo BLI blind one syllable se blind kayo diba? Okay? Tabo blind si sukwa. Kasa blind kan duita syllable. Okay? Bumutang sa niya. Ang todas tuig kaya problems. Yo, problems to buy kaya. Kaya tabo Nolak semua engkau sebenarnya beri BR kelas tadi beri mana no beri orang kan duda syllable Arab kasa syllable kain ini manglak kasa sana beri pada email a beri by of beri for same sih paling ada spelling mereka ini tools by homograph kata mana? Ada rak, nah ini gerak,
Dulu jaga prefix rak kalau buat kan simbol kayak rak serai itu serai SRAI serai mungkin nanti silayu SR apa kayak isni pasti nggak bisa sama nih SNI Sanai Kambri Badok sini sih sini isni dan leba sini sih itu pak isni yang lain tidak cái chỉ có phone mà nên là BN này top blue BN plus tadi itu semua kamu ketemu kesana tuh ini kok top blue dah sampli fly nok beraisa sakrak ngomong Inggris bahasa ya bubagra mekra muy fry selebi dibu sonokai bezal nang kamu jika kubuli nanya di L by R pada Arokai serap dia wisi itu B by L kakak serap lagi kamu kan lain lagi kumahai anjas problem terus kamu tuh ya Tanggulang Tanggulang BN Tanggulang Serangsal Esa kayak sih seranda serang sudah yang mau serangsal kraksal iko orang iko apa nih inisial klaster do klaster gerak oke two syllable on my grammar. Tablo two syllable gerak mana tuh kaisa syllable gerak bahasa sound kan orang gerak kan kaisa gerak Ini recommendation for ani recommendation kai orang kelas tarik kofai dari mana serat belajar tak konsonan serat belajar dari jangan lupa kerak selayo omong to rak kayak selayo root what Arab tu briefing stas pernah Arab yang belajar tinggi kan mungkin to Arab briefing sih dari kan rak kayak satu to ke ala semak jelai kan omong hanya korong was semua amo briefing sini asuyo ba briefing sini ngawe es wat ini asaliyo kaba asa kaba mana par naur jas kaba ba kuno kaisa yang nije kaba pun amo meaning kan kau mano unidentified meaning sen amo meaning untuk belajar saya ba discover saja sudah oke angge মানে ওয়ানসুক মানে খাই বা মানে ক্লাস স্টাডি ওয়ার্ক করে না টেক টুনের ল্যাঙ্গুয়েজও মোটামুটি কঙ্গো গরি কিছু মাইয়া বাট এই লেস একদম বিশেষা ক্লাস স্টাডি ওয়ার্ক cái chính có boro có gì problem là cái lo by ro cái gì cái nó class study mang không thế này siguro này Facebook rồi này đi siguro L by R maka almost syllable division syllable sejak perubahan semua jeng amono root what dengan semua arah prefix sama dengan semua kai cause and result mana cause and effect mana kita loh itu sudah answer mana isolation itu mana itu pada that means sentence box satu apa dia kelas satu nanti oke di motivasi di sekolah do linguistik department
linguistic department so bobo as a linguist sabe gabama knowledge no expert gabama jawab paper presentation no saja so big question ekdom first class question gagai sapuro gagai ta bawi saw ini saw do saya pro sipuro gagai ta baya aku boleh oke মানে saya ketahuan komunikasi mereka kita orang tua orang ini bosan itu kan baru bosan ke offline oke spoken command topik dong nah bosan mereka orang lain cuma tahu saya sini right sapro seng Koi sawo, amo mana kuat kolok mana baradisu, kok saburu, ket senja kok sama ni no siburu bos kiri, but simani baik sama ni jasa sudah lagi, saburu sen apa dah cai su, macam saburu kan, langsung bisa tidak, kita tidak. Amo ukur dan baikkan saya gagai amo mana sima baik sama ni kabang mana jaga pelai tu sapuru kan kabang mana tahu saya sih ya bas sapuru kai amo hapai simia amo no spoken baik di den pelai nah sapuru no kelas tadi kamu setelah lagi kamu Tadi ko suppose manjak ini manjak itu kan numpat saka doi sajaru jadi actually কিন্তু doi ya কিন্তু suppose dari doi sajaru saya kalau masih enggak Kata kita not berita tidak. Ada kue bayi. Apa kelas dalam? Iya, omo kelas tadi ya. Kelas tadi kak tu jadi arah kelas tadi ya. Omo kan sequence ni kan. Long bayo berai macam. Omo kan sequence. Consonant sequence. Consonant bayo, desa consonant macam. Long bayo tiga. Ada. Setelah belajar KD, kurang tak nama saya sebalik dia lebih pulang ke kelas tadi. Ni, kalau amo hai tu saya, orang dia mui baik. PH by R, fra. Amo kan kelas tadi. Tidak. Hah? Yong lah, atau kau yong lah kan pintu. Bahasa kau saya mana yong gelah. Bahasa kau yong lah apa ini sudah tahu. Ini umum kai lah. Kai yong enggak, apa kai konsonan la n kai konsonan, apa kai sequence kelas tadinya. Kelas terus yoga kelas tadi. Ada. Aspek baik Pak. Kita kuliah. Oke, Pak. Kalau tidak dikasih request family, tidak hadir nih. Enggak mau. Tidak cuma. Kalau belum sudah. Kita tahu ini kan ada punya confusions in aspect markers. Jika ang mai cawi tunggu conjunctive participle dulu you ai mana continuous nota kita tahu itu continuous doctrine English ni hai tunggu bagaimana payu
Enggak sebini actual form hari. Bu jika bar tong berida existential bar no amo tense by past mana present mana future mana kita amo eating English was saya mana eating going trên con bro thấy hungry sao tông của mặt amma cái nó cái bông hoa là có sự aspect nó cái có importance của chỉ biết perfect tense great tapi kamu present perfect tense của present continuous tense của arti đọc từ ngã sẽ or tunnel language có mà hai đó perfect great amma cái nó sớm aspect nó cái có importance mà được aspect khác Tahu kan sejenis asal kan ngarai terang harap. Tahu cini je kobo je uman ingka. Bos akawo tailu da yu da u da ka. Cini bos akawo kebangkok kelai mana. Cini community division kelai mana. Geographical division of kelai mana. Keba je boros kamani te kaisa kok kamus ya. Je borok sound tongmani tega sama saya. Got all the sound jotono sound ama kaya. Ya. Kai kaisa standard motamoti ama nahi ma ka se sound. Jotono applicable jotono ama bana communication tu. Ya. Jotono ni sai pun na ka kai ka guru da bung lai nai. Ya. Tabu tadi aron yang ing themeri ama na progressive aspect. Tu cái আমরা cái conjunctive participle itu kok kalau conjunctive participle ya cái eri cái anh je kumata tu kui ayang lo eroi mana kumata tu igui có gong ni không tu ama orang salia ko ni tangi gong pa tangi karen keri yang genetals di kamar saya. Pak Angoros kan namun kai, by je payo, je makan, engkau tahu ke kontaktif participle, amo you by payo, je I by payo, amo you I by payo, u by payo, amo you I by payo, I di taro, engkau I O amo U I về bài này tê đồng các tài loại về bài này tươi vậy tao muốn nó là gì bao vui là vui tâm này bao vui u thì có năng là phải u thì có năng là phải cho nhiều vui cái sẽ cái đồ vui hay à hay là cái chế I O bảy bay rồi, amo U I bảy bay này. Đây rồi cái đại loại ba thang vui, thang này nó U I kan ngomong. Bro, Nong yang sekolah. udah, aku kan OI masih payo. Oh, Y ni dah. OI, Hanggoi sudah. Cuma dia tu te bong mana. Jomati akai Hanggoi sindu. Jomati akai hang specific Hanggoi. Berapa dah hai gửi nè. Nếu bật Hanggoi cái ngomong hai đó một tí karena kaisa common platform kaisa kaisa use pakai jadi pak contoh di nasi karena katakan akor kan mah pelajari jadi pak orang ni kai destination south di Pratama north di Pratama ama hai kaisa platform kaisa no mana naik yang pumo mudah-mudahan angsu mana angsau ama sama ya tuh sehingga research saya ni kan mudah-mudahan orang nak sampai Jakarta. Ini, amo kai U I A
Omo je alada kalar je disa amo gagai yu bai pai tangin ke oro bo ya di ba do ok sorang bai pai ok sorang bai pai ni kai bu bo yu bai sepai na ngai mani yu bai sorang thong ta I sorang bai kai riwui Lui. ba cho riwui amo ta ai bai kai yu bai e bai kai yu bai đây rồi là các đại luôn của vậy thằng ơi bé ơi e ơi im ơi đây này nên ông có là con này em sẽ có món quả tạ còn này còn đây là cái ở con còn phim cái đấy đi qua đang này cái số nó phải mà này cái số nó phải đi negative mark cái phải đi area vui đây lúc là phải ăn thế này Ik ya vui, Johnny ya vui, Hang ya vui, u đập phải là đập này, tắt phải này đi, băng là phải, mà đi băng là phải, Hai ya vui. Cha ya vui. này, Ba ya vui. Cha ya vui. băng là phải, Vui. Dari kan beda semua tu, geografi kan dia jadi tapi kebun macam kan kaya kemana, anak orang dia, dah, pas dia kerja naik jadi, itu mah, tahu betul, tahu, natural instinct saja. Tangga kamu yung thang mai bahasa kawan lagi, because A you mai pai, simple formula sih, ada pun problem saja. Dalam sekali kau dunia was problem tombol lah ya sebenarnya. Problem symptoms are tense. Orang problem. Tadi sekali pernah. Kan? Tangga muda na, bomo. Tangga nu. Yang mengatakan oh itu kamu dah naik tu anu dah terus kita lihat oh itu masih tadi itu udah naik kamu orang itu simple mistake kayak itu simple mistake ông hay bảo có mà đấy khúc nặng này từ đằng này u đằng này ông sẽ là simple future đi có mà đấy simple future cái tao này rồi thằng này ada pun problem tu ada sisi problem ada variation thay mana geographical variation tu bahasa ni anu ngi mana bahasa ni anu ngi mana yu khai mana khai mana các orang kaisa platform tunanita itu simple bisa naik has no problem right kamu tanggan itu tanggan amat to jiwa itu tanggan ada tanggamu kaisa kai tangganu kaisa kai tangganu tangganu no tại luôn nó phải làm ăn gì để ta cái cả sẽ cái sang không cái đó Thái ăn nữa không có này gì Thái ăn nữa quay về bác sĩ này này quay sự kiện sao saya coi Ada kita confusion. ang mga confusion clear dari đây Saya. Haryana Jawa Haryana Tira itu harus pakai bahasa. Jawa Tira kan Taiwan sih ya. Yes. Taiwan. tabuk tangi wang ka by dot hai ya anu ya da karon tiba government ba punya language kita simple structure consonant vowel by
Waktu mana posisi no kita mau orang direct bahari konsumen no bahari direct bawah itu tangi engkau kau ni layu. Jadi kai konsumen letter bermakna. Aja kau kai engkau aja kau kau wak orang kata. Cuma dia kau kurang direct, wak senang sohi kata. Kalau bahasa kau kai amo sohi dia. Karena kau orang jujur tu macam selesai. Jadi bah kamu kai wasan sohi kata direct, wasan kuteli, serai wani kurang sohi kata. Kalau bahasa saya, oke sohi dia. Amo ni kau short time frame, longer time frame. Anak sekolah anak dia. Because the stronger commitment, weaker commitment. Ada orang tu, anak mau aku butuh dia. Terus dia bawa di tempat. Okay. Needing time of our into nanti announcement kita hari. Nonton time for 30 minutes berjalan. Allah. Kalau berarti lunch time, lunch already being start already. My pusaka dia ini kamu kan,